kabisa kandi hati bashamwe n'ekitasogo okwemereza empatane y'omurimo gw'okwombeka ekyombeko eki kwizura hanyuma y'okutoroga kw'omukoro gw'okuterefuka y'okubanza ningashi ground breaking ayishomerere rya Bujengwe Primary School. Obwo bizire kuterefuka y'okubanza abebembezi babandize kukyebera ishomero nuko kushanga Konturakita yatandikire kwombeka. Aba baragire engineer wa district okutimba enkogota ezishukirwe mu kutandaza hansi konka barebire kutangara ahanyuma yo kushanga ngutarakuratira byabire buri mu mpatane kureka ngo akakora ebijinjere itaka ririya eriyo ritukuhingamu tarabanize kuryihamu taratiremu mara munungi twenda taratiremu hadikowa wakate akatabure enkogoto ija nazishuka yitaka direct nabwo icyo site tukuja gukora ground breaking. There is no ground to break. Ahubwo Konturakita turi genuine. Eki kijemeseriza abebembezi okwemereza omukoro ogu ngo habanze habeho kucondoza haru Konturakita ogu. Mwene twamwemereza foreman wo twashangaho kandi twashazamu ejo contract okulinda twabona Konturakita wenyine. Konturakita no muzimu. Ino muzimu wachi wa Konturakita. Because Agacencwire tukora ground breaking. Ogu mucyara yanje ngo amuterire tinkuma umuzimu yawo gukwasizo tete. Konka amuterire ngo aguterire umuzimu ogo bagamba hamwe. Omurimo gutebekana sibona go kumaraho miliyoni z'urukwinganigana 14 konka abebembezi bagira ngo bashangire ngo tuzurkwingayingana na sente zone zigenderire kwiraho aha kubanga government ekaba yayombekero kusya habimurevo. Omugandi bakuru w'entebe za kashatu bakwatanise n'abaspika muri Shema Municipality batwire town karaka hamwe n'urukure bye center habwa Shema Municipality owa minister wa government zebyanga barukwetombu itango bakabuzaho sente z'urukwingana miliyoni 20 eshemerere kubana za division burukwezi okurugera habaro handikirwa bakuru w'entebe za kashatu ninga shabame ba division nina ezurukora Shema Municipality negerango bakaherera kutunga sente z'umushoro ninga shucweka 30 harigana ubwa sente zikubazurundi no kurugo mishoro omukwezi kwa mushanje umwako guhwire kandi ntorra gweze sente hide bizagire kandi bizagire mu cyo turi kutwada so icyo twetanga sente zitu kurangu nito twaraninga division zitu kabudoza tamukaraka ite mutfuba sente kwa ya position umuriwe ya bedashire azugaru akubato no kuzahiyo ikikande kitembe amabanza garya nago kwenda kutiza mwene bintu byona za computer tuzakikora because aho ntubento yakasente kahangu baspika nabo bejumbira mu rutaroru baro kugira ngo akamanyiro k'abakozi ba government muri Shema Municipality karenge serize obye sente asheme kubona following budget na work plan itwe bakamabe itwa amuhire icyo kizibe cyo municipality Zakora yezinga twena division zone tubugana twawe forward turimo kubona president twagambaho na town kiraka wa Shema Municipality kandi ibintu byatugambira it's being worked on no but town cracks one they are aware all the treasurers were aware and I expect this so I'm surprised even after engaging most of the leaders in those areas there are those concerns. Bueno erihangana yondufa in fact benache gambere abebembeza no bace abukusasa bwerihanga turabe twarigire mutimanye yeraze ababantu bakwita technical staff ninga technical people but bine kabwati na nebe bintu by'abantu icyawo boro bendwa umushara bakamara nobuza division zitemberwa ikishaka habwo butagira sente zo kushusha mbuga konkana wahika hambuga nkuru za Shema Municipality naho tarontana so gashakwa hwiza Wilfred hamwe na Mike Atwakire.